Meghalaya State Skill Development Society MSSDS katana terekam kepada napo jangka Southwest Kasil District minta kasngi ke pratering unailar arajar pesan kala yo panpli perda ikila jingai jingai naga bentai samla shenrang bat gentai bat kumjuru ikilong kemi bakin yo kila jingai ha ki benta pa pher bala dep an penbet kerpang bat Kida buru katang pementau senam araja arpsan araja punriu kindan hadu live santli ki judge hikai bala kershan da sarkar Meghalaya. Ye ki class ban ai hikai la play pa a training hall GCIITS Center Maukarwan do ba bi maulong IS Deputy Commissioner of Southwest Kasil District ubla long kumukongsan. Laban kedo ba ye ki class ai hikai ansa hikai haki neutali ki training provider ni training center nakabenta ki span repungun ki Nongshah Hikai ni ki samla ringkat ki long kemia. Ki weide ki bledon lang ki long kokong U Karlingdo Skill Development Officer Meghalaya State Skill Development Society MSSDS Southwest Kasil District uba VW Nongshah Executive Director Jangka GCIITS Society lembat ki weide. Kadang-kadang part of training nanta kan dan tu masa kita training skills ki ai training nanta sesuai ka create presentation ki culinary arts ni ka presentation ka bang ka ki ba ni ki ngomong ni ka sini travel ni start bang nanta itu bo professor bo chilo ni ba bila betam habis belajar tentang lain kharu kita perlu isu dia apa bagaimana kalau ini kena menjadi restoran ni kemudian baru sama restoran buku tangga dari tadi restoran tak baru iu but kali kecing bon jongki jajing bang yang berfirman berkoi maka keluar tang koi ka dong susu kayak dong lain kharu sulam lalu dia jibam tu percaya kalau ini, kita tiba di jibam Lebanese, jibam Palestine. Kita dia sekarang dari jibam China, dari Shanghai, atau juga global lain itu, dari jibam Italian, dari pasta, dari pizza, dari jibam continental, dari fast food. Nanti jadi masuk fast food kalau berkumpulan di jibam itu, namanya sini. Ada cara ni kalau kelima di dia fast food yang di Hikai ki nagi jatap ni fast food jadi untuk ke American fast food untuk di hot dogs di burger very fast na ba fish tu 1 hour tadi fish tu filling fish benda bila ai ko 6 minit la serve tu juga nanti ada fast food nan kau nak beli chef jangan cerita cukup aku beli sengita jadi culinary training beri kurang kam masuk ambil ni ada ki institute di Arab ya kan tu apa Hikai science clean dan Hikai baking ini beliau berada pada masa pensiun, jadi mentai ke pertai YouTube, jadi beliau tidak hanya YouTube teman buat sedikit main, dan beliau berada pada masa jadi training nampen net juga bahas juga masa pembelajaran. Jadi kan kelar kebun dan tinggi perkaitan hal di restoran, toh di restoran railway dan masa jadi lebih komentar mengenai masa yang social law dan kawan sedih. Mereka kami memiliki food trucks. Ini food truck di Nongshah po Amerika sih kan jadi po New York, ini po Times Square, ini di truck kau yang truck di hot dog, kau yang truck di spaghetti, kau yang truck di pizza, jadi kita punya commercial law, punya golfing, buat yang kali berat basically itu dalam kecil yang apa nama apa chicken nugget apa famous apa kayak itu jadi juga tiba-tiba Panipuri itu di kali berhenti di auto banyak dalam ratri elektrik auto di Panipuri. Yang kiri Panipuri berdiri kasih buku yang berdiri di Panipuri berdiri di hal terkena hening namanya so coba itu kita kita tidak mentang apa commercial law itu apa bakery rumah kan kita mentang ki shaki naik implement kan dan kita fokus sekali order dan sikha juga kali order langsung tu kita nak kau nak pilih bukan nanti tiap oven berat dia yang akan set kita